Doista mislim da su igrači odlično pripremali se mentalno za ovo finale i da smo i juče i danas odigrali stvarno odlično. Ono što je važno, ova ekipa nas je pobedila u Japanu i mi smo je danas vratili višestruko, tako. Bili smo stvarno odlični u svim elementima igre i ovo je ova reprezentacija koju svi volimo da vidimo. Znači, kad je bilo najvažnije, oni su bili najbolji i stvarno svaka čast mojim saradnicima koji su odlično spremili i statističku ekipu, svaka čast kondicionom treneru Karlu Satiju koji je isto tako fizički spremio, jer izgledalo je kao da imamo jednu brzinu više od Japanaca i ovaj rezultat u 3:0 u finalu je fenomenalan. Sad mislim da ova svetska federacija treba debelo da razmisli da li ovo što radi i za vreme takmičenja, da li je to prava stvar ili treba da ubaci Sloveniju, ne da ubaci, nego da stavi Sloveniju koja je sa rezultatom zaslužila u prvu grupu sa najboljim reprezentacijama na svetu gde nam je i mesto.